Moli le ngang whaftai lau sunga po lau whionga le. La aun whausia, whionga le pulisili o tātum tanga luenga. Lau whionga professor ai ono, ia ai maise le nei tai ao ma le whaafoina o le tātou whono. Au te lei whaia se upo le nei tai ao e mua na o wawheane, ma whaaftai lau sunga i le whawhengainga tau le langi. Lau sunga te osi sa tsulu, ia mātou tantonu, o whaiwa alo filima, le mawhai, ona mātou tau limina i se upu, pea ngaia i se whamtalanga. O le moangana Samoa, o le finangalo le atua, e lea ngaia o mātou tangata vai ma le whātawa. Lui lea, la ngona le mawhanawhana, ona o au whaamanuianga wa to mua ele nei aso, ai maise le whaamoemoe whaaptoa o le soifua maloina, ia ai maise le mamalu o tātou paanga, mai whafo, ai maise la tau o lo tātou ngā lulue whaatasi i le tausoina o le avenga, ia e maise o tau mwhainga le tātou mtanga luenga i Samo nei. Le moliai le ngang whaaftai, lau sunga whaafengainga, ia ua langona i kino ma mātou mātamata, ia e maise fo'i le pai mai o le wheau o le nei aso, ia e moni ma whaamaoni i le tūlanga i peo nei mtanga luenga, ia o lo whengai lava ma le atunu o iaso uma. Ia ai maise so se taimi mo mi ai ia mafatianga whaafti teli. Lau whape atu leo pa ia Samoa e le tautoe taulangina. Wa Samoa lava ua tauto alo o na upopo ia e le to iai se tautai e whangotalia. Ia le o ngā sami ua umau na tātou waloina. Ia maise ua whata oto i au na upu mo tala. Lea moli le ngā whaftai le nei tai au. Ia ono Samoa upo poto le ngata i tātou malo whaalongia. Ia tātou paanga mai whafo. Ia lea fo e ua poto le tātou matanga luenga i ona vanga uma. Ia maise tūlanga whalupe. Pei ona iai le nei aso. Lea lai pe ona ufai atu. Ia ta oto pa i o Samoa. Pa ia whaaleanga nuu, pa ia whaatala lei, o pa ia whaale malo, ia au te tonu, wa uma ona ta oto, ia ona upu pe ona au whatano atu, o. A velo u leo whaatau waa, e whai mafonga o le tātou mtanga luenga. Le whionga i la aun whausia, le whionga i le pulisili, ia le sunga ia ai ono, ia le sunga le professor po le fumai ia o lo whaafoina le tātou mtanga luenga. A vea fo ilo leo whatawa ai whaima fofonga tau moli o le sunga le professor po le fumai ia Dr. Satpaitea po Asiata Satpaitea wai tasi lea vaianga malosi o lo ilalo le portfolio le main star ia le OUM po lo mo le sifia o Asiata Satpaitea wa tofia alo ia talua nei nai a vai aso ua tuanai e avea ma vice chancellor a le tātou university o le OUM se mais patpat fatalofa foi se tasi o li pule o le tātou NKF le sunga ya mulpola, se tasi fo o la, i lalo o le tātou portfolio, pei ona iai, ia lau sunga mulpola, whaaftai, ia le whaatasi mai, o mawalunga, le nei tai au, ia ona o le whaatasi mai. Ma ave ese o le tātou matanga luenga i pūlenga, ai maise o wha matanga luenga, taitasi al tātou matanga luenga, ia lem fai foi ona whaangaluinga e o lava. Whaululunga o tātou kanso, i to tonu o le tātou matanga luenga, le lava ua maitauina.
ua whaafitai sumai ma tala mai ao. Ai mai se sa mo Pol Poto ma tātou paanga mai whafo, pe on tātou whatasi ma sui komisina Australia, ia mai se sui komisina o New Zealand, ma le tele o tātou paanga, pe o leo tātou whatasi, ma le tele o nisio i lātou, la ale laulawina o lātou swafa, ia ai malo whaafitai, ia pe o na whatasi mai. A ole, sa mo lawa yo Pol Poto, ia malo whaafitai tūlanga uma pe o neili nei tai au. O te whaafeiloa i alo ia, i vaenga o le media, social media, ia watasi ia mea feita ia isi vaenga, ia al soifua malo ina lava, ese le alo ia o le tātou social media, malo whaafitai, wa o tōlo o watua tala i whafo, tala lelei, a toai ma tala whaale lelei, ia a o le lava, e alo ia, ele minister soifua malo ina, la o tō ngā luenga malo whaafitai mo, o tiute mo tō whaiwa. O le nei wha moe moe, wa tātou potpoto ai le nei tai ao, o se tasi le nei o wha moe moe taua. E taua lunga ai, le wha mna tuina o le vai aso, o le soifua maloina, i tau sanga tai tasi. O le aunga ma le wha moe moe, ina ia tātou o mai tātou te nuti mea whatasi, ma o tātou a manongi, e whaatala noa, ma whetu whaale ainga o le soifua maloina, i ngā luenga ma Pol Kalame, sa o tātou ngā lulue ai i le nei tausanga, ma lea tausanga, e tātou te patipatia, ngā luenga o ausia, ma toe matimati, ngā luenga mo mia, le whaale le ia. O le autu whirwhiria, o le whontanga, whaale tausanga mo le nei tausanga, ua whaautuina e whapea. Una ia le whaatinonga, maati na e to mai tausu e suenga, whaale soifua maloina. O lona winga, o le tātou whimlena, ia po o le autulena, o le nei whaala tonga po le tātou maftanga. Una ia le whaatinonga, maati na e to mai tausu e suenga, whaale soifua malaloina. O lo whaa mamafa, i le autu o le nei fontanga, le una ia o le whaatinoina, o su e suenga tau le soifua malaloina, maati na e to mai o le au whainga luenga, e whaatinoina ai, lea matawhai oi, whaatula fonoina, e le matanga luenga, e whesoa swani ai, i le whaaleleia, o le whaasolonga, o au unanga tau le soifua maloina, i ona vaenga autu, e ono, e aafi ai. Ta ita inga ma pulenga tau le soifua maloina, au whainga luenga le soifua maloina, whaatupeina o le soifua maloina, whaafoina o whaamaumaunga ma whaamtalanga le soifua maloina, whaafoina ma le pulea ia o oloa tau le soifua maloloina. Ma ten kolosi whaapea ai ma le whaatinonga o au ononga le soifua maloloina i ona vaenga ese o le fesili. A whea, e whape whea ona una ia ma si itia le to mai o le au whaingaluenga i le whaafoina o suenga tau soifua maloloina. E mau ese lava finangalo e tali ai le nei fesili, peitai. I le tali atu ale matanga luenga le soifua maloina. O lea ua amata mea le fausiaina, o le taiala, e whaafoina ai suenga tau le soifua maloina, ma o loo lima taiteina ai ngā luenga whaatino, ale komiti o suenga tau le soifua maloina. Ina ia mautinoa, o loo whaamaliaina vaenga uma, e tātou o na muli ta ia, e i tātou. E tāu sanga mai, e i lātou o tāu sanga mai ma whaatinonga, o nei suenga,
e le ngata i lea. Wa iai lea wanoa e whaalau tele nai le tomai, ma ngā waa o le au whainga ruenga, o le soifua maloina, i le whaatinonga o le neima tawhaioi, e tau wala mai i a tātou paanga, tau wāti nae, e pei ona iai le whaatonga o le soifua maloina o le laurangi, o le malo New Zealand, ma Australia. I mata upu tala noina o le fontanga i le so, o le a whaeli ai, ma wha manino ai, nisi o vaenga taua, o suenga tau le soifua maloina, ma fola si ai tau ulumanga, o nisi o suenga ua mae a whatino, e le ngata e universite i atunu i fafo, mo Samoa, nei o loo wha tau taia, suenga o le soifua maloina, ai wha pia fo i le mamalu, o le au whainga renga, o le soifua maloina, sa wha tau taia, a la tau suenga. O lea fo i wa tātou mori mauina i le nei tai ao, nisi o lo minga, ua maea tā pena ina, e le mtalanga luenga ma le vaenga lau tele, o le soifua maloina, wha tasi ai, ma le tuu mai, o tau au o ala tau paanga o tātou paanga e wheso swani. O loo atangi ai tau olumanga o nisi o suenga tau li soifua maloina sa whaafoina o neilo minga e a fiai. Fuafuanga au tasi whaawau o le mitanga luenga o soifua maloina tau sanga whaatupe luafe lua tolu luafe lua wha i le tau sanga whaatupe luafe lua wha i le lua afe lua lima. Fuafuanga o ngā luenga whaatino mo le pule ina, o le whao ngā ina o fuala au tui lua afe lua tolu i le lua afe lua valu. Fōringa whaavae, whainga whaavae to ilo ilo, mo le Paul Kalame ma ngase au ina atu i whafo, mo le tonga whitinga le lua afe lua tolu. Whainga whaavae ma fuafuanga mo le whaafoina o waila au, ma fuala au mo tonga whitinga, tau sanga whaaltupe lua afe lua tolu, lua afe lua wha, i le tau sanga whaaltupe, lua afe lua fitu, i le lua afe lua valu. Ta iala mo le tafi e sea o le kanesa, tau ta maitai, cervical center a cancer, lua afe lua tolu. O ta iala mo le whaafoina, o tui pui masani, lua afe lua tolu. Ta iala mo sorta inga, ma le suia o a mionga i le tau mafa tapaa, lua afe maltolu. Tusi ta iala, ma o onga e tau fiai le ula tapaa, lua afe maltolu. A la fua, o le whaatinonga o au nanga, tau soifua, lua afe maltolu, whaatasi ai, male ta iala, mo puinga, mai whaamai, wheaveai, e namu, lua afe lua tolu, i le lua afe tolsu tolu. E whaaleo ai le nganga whaaftaitele, i a tātou paanga fsoswani, i le ofo ina mai, o fsoswani tau seleni, ma to mai whapitoa, e lango ina ai, le whaatupeina o neilo minga, a le soifua maloina. O le ki mo le nei, o le ki mo le ausiaina, mo le taunuu i se taunuunga le lei, o nei taunwhainga uma, o le una ia lea, o le whaatinonga, ma le atina enga, o to mai, ma ngā waa, e whaatino ina aisu e suenga, tau le soifua maloina, e ala i le ngā lulu e whatasi, o vaenga uma, ai maise, o le amana ia, o le sao, o le atinu ulau tele, i ati nae tau le soifua maloina. E pei o nā atangi ai i le autu o le nei vai aso, whaapitoa o le soifua maloina, i ata i mua nuu mafioanga. O i tātou nei, tātou te mo'o, tele, tātou te whesoswani i le tina enga, ma le whaaleleia o le whaanga solonga, o au onanga a le soifua maloina, e au fiai, ma le whātau teia o suenga tau le soifua maloina,
ina ia mautinoa o loo moni whaamaumaunga, mo whaamtalanga o loo whaavai ai le tausia o taiala ma whainga whaavai o le soifua maloina whaapea le whaaleleia o unanga. O mata upu o le a whaatala noina i le fontanga i le ni aso, e tali tonu le manatu o le a tele sona o ngā. I le whauwhauina o a tātou ngā luenga ma Paul Kalame whaatino ai maise o unanga mo le soifua maloina e o i o tātou tangata. E whai watu se whamatalanga i le nei tai au, i le momoli atu o le nganga whamalo ma le whaafitai, i le paia wa whanga poto mai i le tātou moli mawina ma whaatauaina le nei whaamoe moe. O whaatasinga whapenei o se awanoa taua, tātou te tōmana tuai i le tele o ngā luenga sa tātou whaatinoina, mo le soifua maloloina, ma le manuia o le atunuu, e le ngata i lea. Ai toi mati ai foi, nisi o vaenga o le tātou o unanga, au wā le anga i luma. Ia alofangia le atua le nei fontanga, ma ia whaatamau aina ina, le whaasoa ina, i manatu ma mawhauwhaunga le lei. E poupo wai al tātou ngā ruenga mō le anga i luma. O lea ua te talaina aloa ia, le nei fontanga, ma le nei maftanga, soifua wa ia manuia. I tamwhai atu tala i le tātou tele o tātou paanga, pei ona tātou whatasi, ia e maise foi, ia le tele o tātou malo, mai whafo. Sunga le whawhengainga Reverend Siosi Sal Sulu, leaders of the health sectors, heads of the diplomatic corps, government ministries, ladies and gentlemen. Talofa lava. The Annual Health Forum is an annual event where we come together to review, share and discuss the achievements and challenges of the health sector for the past year. The theme for this year's Annual Health Forum is strengthening health research system and capacity development. The theme emphasizes the importance of strengthening our health research system and enhance the capacity of our health sector to conduct, manage, disseminate, and apply health research findings to further improve the 6 building blocks to our health system, which are health governance and leadership, health workforce, health financing, health information management, management of our medical products and technology, and most importantly, health services provision. The question is, how can we strengthen our health research system and develop the capacity of the sector? There may be many answers, but the Ministry of Health, in response, has developed the National Health Research Guideline to guide the work of the Health Research Committee in ensuring health researchers are fully completed with our national requirements for health research implementation. In addition, capacity building opportunities for staff on health research are offered by our development partners, such as World Health Organization, New Zealand MFAC, Australian DFAC, to build the research caliber of our workforce to implement research to help the Ministry of Health and the health sector with identification of new and better ways to prevent, diagnose, and treat diseases and conditions, provide insight into the causes of illnesses, and develop evidence-based interventions, and inform health and government leaders
decision-making on health issues. Today's session will keep us on site on some health researches that have been conducted by our partners, such as health academic institutions, both international and local, as well as our health staff. This morning, we also witnessed some of health that had been developed by the Ministry of Health in cooperation with our sector partners and stakeholders, and with the technical and financial support from our development partners, which were informed by health researchers that had already been implemented and reported. This include MOF Interim Corporate Plan for financial year 2023-24 to financial year 2024-25. Samoa's National Action Plan on Antimicrobial Resistance 2023 to 2028. Samoa Overseas Medical Treatment Revised Policy 2023. National Medicines Policy and Plan of Action financial year 2023 2024 to financial year 2027 to 2028. Samoa Cervical Cancer Elimination Strategy 2023. Routine Immunization Guidelines 2023. Tobacco Social and Behavior Change Communication Strategy 2023 to 2023. Smoking Cessation Manual 2023 and Professional Standards for Nursing Practice 2023 and National Strategic Plan for the Control of Mosquitoes and Mosquito-Borne Diseases 2023 to 2033. I heartily acknowledge the technical and financial support by our development partners who assisted the Ministry of Health and Health sector with the development of these important documents. The key to the success of all our efforts and programs to strengthen our health research system and capacity development is possible by ensuring a multi-sectoral response through the work of our sector partners, government and non-government organizations, and our religious denominations. The most important concept is community engagement, as per the theme of this National Week, Let the Community Lead. This is a very group which will help build our health systems, including health research system, to ensure we have the evidence-based information and accurate data to inform our decision-making at the sectoral and national levels and formulate evidence-based interventions and health documents to further enhance health services delivery in Samoa. Today, we will be engaging in fruitful discussions through the different sessions of the Annual Health Forum program. The sessions will be touching on a range of topics from regional and national perspectives on the importance of health research systems in strengthening our health system, to research papers presented by the international and local researchers and health academic institutions. In closing, I would like to thank each and everyone for making this occasion a priority today. This forum is an important event where we can take stock, note the achievements, address the challenges, reassess and move forward. We look forward to the sharing of knowledge and at the same time offer support to each other as we strive to overcome the many health challenges we continue to face. I wish you all the best with your deliberation today. Thank you.